Pozdrav dragi polaznici kursa, pozdrav dragi PyGamaši, evo nas u još jednoj video lekciji. Sada obrađujemo strukturu Pygame programa, podešavanje boja u Pygameu i generisanje slučajnih vrednosti. Znači, faktički imamo 3 teme da obradimo za današnju video lekciju. Pridržavamo se našeg plana rada. Ovdje vidimo u slajdu korake u realizaciji Pygame programa. Kao što znamo do sada, prvi korak je inicijalizacija biblioteke Pygame i pokretanje te biblioteke. U drugom koraku se otvara, podešava prozor i unosi se njegov naslov. U trećem koraku se iscrtava sadržaj u prozoru. Četvrti korak koji je za ovu temu jako bitan je čekanje, to jest pauziranje na događaj sa miša ili tastature. Mi smo do sada u četvrtom koraku koristili Pygame time wait funkciju u kojoj se unosi određeni broj milisekundi i nakon nekog perioda Pygame program se sam zatvara. Sada faktički moramo da obradimo kako to Pygame program čeka, kako to on pauzira i kako proverava događaj sa miša ili tastature da bi se program zatvorio. U petom koraku, naravno, zatvaranje programa. Strukture Pygame programa koje se najviše koriste vidimo ovdje na ovom slajdu. Znači da ponovimo, do sada smo koristili Pygame time wait funkciju, unesemo broj milisekundi, nakon isteka vremena Pygame program se zatvara. Sada imamo 3 strukture koje jednostavno čekaju na događaj sa miša ili sa tastature da bi se Pygame program zatvorio. Znači, Pygame program se neće zatvoriti automatski nakon isteka nekog vremena, već se čeka neki događaj. Događaj sa miša ili događaj sa tastature. Pa vidimo u prvoj strukturi programa zatvara se Pygame program sa close, to jest X tasterom u gornjem desnom uglu programa pomoću neke funkcije Pygame event wait. Čim vidimo ove zagrade, odmah znamo da je u pitanju neka Pygame funkcija, imali smo ih više do sada. Vidimo da se spominje reč event, na engleskom to znači događaj, vidimo wait, neko čekanje, znači čeka se neki događaj, proverava se i nakon toga se program zatvori. U drugoj strukturi, također koja zatvara program sa close, to jest X tasterom u gornjem desnom uglu programa, koristimo neke petlje while i for, a također koristimo funkciju Pygame event get. Znači, gore je bila Pygame event wait, ovdje je Pygame event get. Nisu to baš iste funkcije, imaju sličnosti. I u trećoj strukturi programa koju ćemo danas objasniti, Pygame program se zatvara i pritiskom na close, to jest X taster u gornjem desnom uglu, a također i korištenjem tastature pritiskom na escape taster u gornjem levom delu alfanumeričkog dela tastature. To jest korištenjem opšte tastature. Znači imamo dve mogućnosti da zatvorimo program i pomoću miša i pomoću tastature. Tu se sada koristi neka nova funkcija, sve ćemo ovo potanko lepo posle objasniti. Koristi se nova funkcija Pygame key get pressed. Znači, ova funkcija upravo proverava pritiskanje na taster na tastaturi. Pygame event get je ista ona funkcija koja se koristi i u ovoj drugoj strukturi. Evo ga je već jedan program koji smo više puta do sada prikazivali, pa i kucali, pa možemo da krenemo u rad na programu. Pokrećemo naravno idle, oficijalnu Pythonovu aplikaciju. Idemo na file, new file. Rasporedit ćemo ekrane. Snap left, snap right. Krećemo sa kucanjem. Znači, prvi korak, importovanje biblioteka, import Pygame i pokretanje pygame.init, naravno dve zagrade. Drugi korak, podešavanje Pygame prozora, znači prozor je jednako Pygame display set donja crta mode
Sada podešavamo dimenzije prozora. Ovdje stavljamo još dve unutarnje zagrade. Neka prozor bude 500 sa 500, reč je o pikselima. Sada ćemo iskoristiti funkciju pygame display set caption. Unosimo naslov na title bar, to jest naslovnoj traci programa. Znači radimo strukture, neka to stoji gore u naslovu. Treći korak je crtavanje nekog sadržaja u prozoru i naravno korišćenje pygame display update naredbe, to jest funkcije. Znači prvo ćemo ispuniti naš pygame prozor nekom bojom, prozor fill ispuniti na engleskom. Ovdje u zagradi pygame.color, opet unutar zagrada, pod navodnicima stavljamo koju ćemo boju iskoristiti, neka naš prozor bude u beloj, to jest white boji. Ajmo sada da crtamo neku duž, pygame draw line, gdje crtamo pa u prozoru koji se zove prozor, definišemo boju, pygame color, neka naša duž bude recimo crvene boje, to jest red, definišemo početnu tačku, definišemo krajnju tačku, neka bude debljine 5, neka naša duž kreće iz 0,0 tačke, neka se završava u 500 tački. Ništa se ovo ne bi prikazalo bez pygame display update funkcije koja updateuje, to se osvežava ekran i prikazuje sve ono što treba prikazati u pygame prozoru. Dolazimo do četvrtog koraka. Znači u tom koraku se čeka na neki događaj da bi se program zatvorio. Mi ćemo još jednom, čisto radi podsjećanja, iskoristiti pygame time wait funkciju koja čeka određen broj milisekundi i nakon isteka jednostavno zatvara se program. Znači to je korak broj 5 već sada. Tu se pokreće pygame quit funkcija koja zatvara naš pygame program. Sačuvat ćemo na desktopu ovaj program, neka se zove 5. Ranujemo, to jest pokrenemo naš program. Evo ga, znači to je to što smo htjeli. Nakon 5 sekundi program se zatvara. Sada mi obrađujemo tu prvu našu strukturu programa. Ajmo da se podsjetimo samo šta kaže u ovom prethodnom slajdu. Znači struktura programa koja zatvara program na close, to jest X taster sa funkcijom pygame time wait. Znači u odnosu na prethodni program razlika je u tome što brišemo pygame time wait funkciju i sada umjesto te funkcije unosimo neku čekajuću petlju. Pošto mi u ovom kursu polazimo od toga da polaznici nisu radili Python, petlja je neko ponavljanje u programima. U Pythonu imamo petlju while i petlju for, znači neko ponavljanje uz naravno neku provjeru uslova. To je ta petlja while. While na engleskom znači dok. Znači sad dok je ispunjen neki uslov, ova petlja će trajati. Sada, kao što smo rekli, koristimo funkciju
pygame event wait. Pygame event wait. Znači, to je neka funkcija koja proverava, to jest koja čeka neki događaj u pygame programu i sada mi moramo da definišemo koji to tip događaja treba da se čeka. Znači, pygame event wait funkcija ima raznih tipova događaja koje ona može prepoznati i koje naravno može proveravati. Pa, pošto imamo raznih tipova događaja koje kontroliše ova funkcija, mi ćemo ovdje staviti .type. Sada, objasnit ćemo malo kasnije, u Pygame-u, to jest u Pythonu se koriste razni operatori provere uslova, upravo to imamo sada ovdje, objasnit ćemo to kasnije na posebnom slajdu, znači petlja while, funkcioniše tako što se proverava neki uslov. Sada će naš uslov biti da tip događaja je različit od događaja pygame quit. Nakon što ispišemo uslov u while petlji, moramo da stavimo dve tačke kao kraj uslova, pritiskamo enter i sada ispisujemo šta će se to raditi u while petlji sve dok je zadovoljen uslov. Mi ispisujemo čarobnu reč pass, ako bismo to bukvalno preveli sa engleskog znači prođi, ili možemo još to objasniti kao ne radi ništa. O čemu se ovdje radi? Znači, ovo je neka petlja while, ponavljanje while. Petlja while traje sve dok je ispunjen neki uslov. Znači, u ovom slučaju, iscrtat će se linija crvene boje, u pygame prozoru bele boje, ući će se u petlju i u petlji pass, prođi. Neće se raditi ništa sve dok se ne pritisne X, to je close taster u gornjem desnom uglu prozora, a to nam upravo govori ovaj uslov. Znači, sve dok je događaj koji se kontroliše pomoću pygame time wait funkcije, znači sve dok je zapravo tip događaja različit, znači ovaj operator uzvičnik pa jednako zapravo znači nije jednako. Znači sve dok događaj nije jednak pritiskanju X, to je close tastera, petlja while će i dalje postojati, neće se znači izaći iz nje i program će i dalje čekati. Događaj koji je ovdje definisan, pygame quit, je zapravo pritisak na X taster, to je close taster u gornjem desnom uglu i pygame programa i svih programa u Windows operativnom sistemu. Ajmo da provjerimo da li nam program sada funkcioniše. Evo, pokrećemo program, naravno na run module. Program se pokreće. Šta se dešava? Znači, više nema čekanja, 5, 10 ili više sekundi i da se program sam zatvori. Već program jednostavno čeka. Znači, on može čekati sve dok radi naš kompjuter. Znači, neće se sam zatvoriti kao u onom programu koji smo prije izvršili pomoću pygame time wait funkcije, kada je program čekao nekih 5 sekundi i sam se zatvorio. Znači, kao što vidimo, program čeka i ništa se na njemu ne menja. Prilazim sa mišem. Pygame event wait je Pygameova funkcija koja može kontrolisati događaje sa mišem. Vidite, ja kada sam prišao sa mišem, baš na ovaj X, to je close taster, to dugme je zacrveno. Pritiskam na X, to je close taster, program se zatvara. Znači, napravio sam jednostavno čekajuću while petlju i program čeka. Šta čeka? Pa čeka da ja pritisnem close taster. Sve do tada pass, prođi, to jest ne radi ništa. Idemo dalje, naravno da za one koji nisu do sada radili
petlje u Pythonu. Ovo sigurno je manje ili više nejasno, ali to ćemo sada da objasnimo u sljedećim slajdovima. Prvo, znači, u Pythonu imamo dosta tipova podataka sa kojima radimo. Znači, mi radimo sa str tipovima podataka, to jest stringovima ili tekstovima, znači promenljive koje definišemo. Kad već kažem promenljive su neko mesto u memoriji gde ubacujemo neki podatak, pa sad neki mali deo memorije se određuje u memoriji računara za neku promenljivu i tu možemo smestiti podatke kao što je tekstualni podatak, to je string, u taj mali deo memorije gde je smeštena naša promenljiva, možemo ubaciti i celobrojne vrednosti, to jest cele brojeve, to je već tip podataka integer, skraćeno int. Ako umjesto cijelih imamo realne brojeve, to jest brojeve koje mogu biti i cijeli i decimalni, to je onda float tip podataka, a također imamo i ostale tipove podataka. Neki od ovih za nas sada nisu bitni. Onaj tip podataka koji je bitan je boolean type, logički tip podataka koji može imati samo dve vrednosti, true i false, tačno i netačno. Znači, on ne može imati bezbroj vrednosti, kao što može recimo stringovna promenljiva, kao što može biti int, to jest integer ili float promenljiva, već boolean promenljiva može imati samo dve vrednosti, tačno i netačno, true i false. Upravo to je bitno kod naše while petlje, jer ako je uslov zadovoljen, vidjet ćemo to kasnije, vraća se jednostavno vrednost true, da je uslov zadovoljen. Ako uslov nije tačan, onda se vraća false, to jest tip podataka netačno. Idemo dalje. Operatore u Pythonu znamo i iz matematike, znači plus minus puta podeljeno. Ako stavimo dve crte, to je već deljenje celog broja. Imamo i mod, to je ostatak pri celobrojnom deljenju koji se ispisuje pomoću procenta. Imamo čak i eksponent, stepenovanje raznih brojeva. Znači, da ponovimo još jednom, logičke vrednosti promenljivih su samo true i false. Sada, imamo operatore dodele vrednosti. Ako u Pythonovim programima stavimo samo jedno jednako, to je operator koji zapravo znači da promenljiva levo uzima vrednost neke vrednosti sa desne strane. Za razliku od operatora dodele vrednosti, imamo operatore poređenja, kao što su jednako, pa ovdje vidimo dva ispisana znaka jednako. Znači, za razliku od ovog gore, ovo je znači gore operator dodele vrednosti, a ovo je operator poređenja ili provere nekog uslova. Upravo to nama treba u while petlji. Znači, da li je nešto jednako, proveravamo sa operatorom duplo jednako. Da li nešto nije jednako, što je upravo bio slučaj u našem programu, proveravamo pomoću ovog operatora, znači uzvičnik jednako, koji predstavlja operator nije jednako. Znači, da li ono što je sa leve strane nije jednako onom što je sa desne strane. Pa imamo i operatore manje ili jednako, veće ili jednako, manje veće, to već sve znamo iz matematike. Ovdje je sve potanko objašnjeno, to što sam ja sada već rekao. Evo je sada petlja while. Znači, mi smo već radili primjer u onom našem programu sa strukturom 1. While, dok je ispunjen neki uslov, izvrši neku naredbu. Znači, sve dok je uslov ispunjen, ova naredba će se izvršavati. Može da bude i slučaj da se ne izvršava jedne, već više naredbe. Ide naredba 1, naredba 2, do neke ente tamo naredbe. Evo ga sada neki primjer, pa možemo to na brzinu da otkucamo. Ajmo. Ajde, neka se zove petlja, sačuvat ćemo iz starta ovaj program. Znači, na desktopu neka se zove petlje, pošto ćemo probati. Znači, o čemu se tu radi? Hoćemo 5 puta da ispišemo neki tekst. Podijelit ćemo ekran.
Već sada, znači o čemu se radi, napisati program koji će 5 puta prikazati, naučit ću da programiram u Pythonu. Sada krećemo od petlje while. While znači dok. Sve dok je neki brojač i. Znači u ponavljanjima, to je s petljama, uvek se nešto broji. Mi možemo da napišemo ovde while brojač. Ajde da uzmemo baš naziv i za brojač. Znači sve dok je i manje ili jednako, moram da koristim englesku tastaturu. Opet moram da se vratim na... Sve dok je brojač i manje ili jednako od 5, nakon ispisivanja uslova, moram da stavim dve tačke. Uslov možemo staviti u zagradama, a i ne moramo. Ajde, možemo naglasiti unutar zagrada da je to baš taj uslov. Posle dve tačke pritiskamo taster Enter. Printamo nešto. Recimo, printamo učim Pygame. Učim Pygame. Sada, mi smo napravili uslov, ali naš brojač još uvek ne radi. Zbog čega ne radi? Pa zbog toga što nismo postavili njegovu početnu vrednost. Početna vrednost. Pošto brojimo od 1 pa do 5, neka početna vrednost brojača bude 1. Nakon svakog ispisivanja, vrednost brojača se povećava. Znači, i je jednako i plus 1. Evo sada ćemo da ranujemo naš program. Znači, treba 5 puta, ako se ne varam, da ispiše učim Pygame. Evo ga. 5 puta učim Pygame. Nadam se da je sada puno jasnija ova while petlja. Znači, mi ne moramo da brojimo od 1. Evo ga još jedan slučaj. Da se u Pythonu, znači ovo je već sada čisti Python, ispišu vrednosti od 4 do 20. Neka početna vrednost brojača bude 4, sve dok je i manje od, recimo, 20. Printaj šta? Pa printaj upravo vrednost tog brojača. Jedan jako lep primer. Printaj i se uvećava u svakoj petlji, to je u svakom ponavljanju uvećava se za 1. Hajmo da vidimo o čemu se radi. Evo ga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sve do 20. Znači da se malo vratimo, da uđemo u suštinu petlje. Petlja while proverava uslov. Ovo uvučeno je zapravo telo petlje. Nakon izvršavanja naredbe 1, naredbe 2, ponovo se gore proverava uslov. Ako je uslov ispunjen, ponovo idemo na telo petlje i ponovo izvršavamo. Sada dok je ispunjen uslov, telo petlje će se izvršavati. Znači, tek kada brojač poraste na vrednost 21, tada će se izaći iz petlje i program će se zatvoriti. Upravo tako i funkcioniše ona tamo petlja u našoj strukturi, to jest u našem Pygame programu. Da vidimo ovamo da li ima još neki primer. Evo je sada petlja for. Ajmo da i to lijepo objasnimo. Znači, petlja for je također ponavljanje u Pythonu, u programiranju. Vidimo ovdje primjer da umjesto da se 5 puta printa reč zdravo, napravimo jedan programerski iskaz for i in range 5, znači za vrednost brojača. U opsegu range, znači opseg, za vrednost brojača u opsegu 5, printaj zdravo. Znači, pomoću samo 2 reda dobijamo nešto što nam je gore trebalo 5 reda koda. Znači, ušteda na kucanju, ušteda u memoriji i u svemu drugom. Znači, odmah možete da pretpostavite da ne da mogu da ponovim 5 puta, mogu i 5000 puta, mogu i 5 miliona puta. Znači, Python će to odraditi i ispisati onoliko puta koliko mi hoćemo. Ajmo sada da otvorimo onaj program od prije za petlje. Evo ga tu. Znači, sada ćemo objasniti ukratko petlju for. For i in
range, recimo 5, opet se koriste dve tačke, print, ajde neka bude baš zdrav. Ajmo gore da nešto isprintamo, da razdvojimo gornji deo programa od donjeg, neke obične crtice, ravnamo program. Evo ga, 5 puta je ispisano zdravo. Znači, nadam se da je sve jasno. Idemo dalje, ovdje čini mi se imamo još jedan primjer za petlju for. Petlja for može funkcionisati tako što se definiše početna vrednost od koje kreće brojanje, krajnja vrednost plus 1, znači ovo je prva vrednost koja se ne štampa i korak štampanja. Ajmo i to da probamo. Znači ovo je neka malo složenija petlja for i in range, znači počev od 1, pa recimo do 11, znači 11 je prva vrednost koja se ne štampa, koja se ne odbrojava, koja se ne koristi. Sada sa korakom 2, znači brojač se neće uvećavati za 1, već za 2. Stavljamo naravno dve tačke i sada printamo ne neki tekst, nego baš vrednost brojača i. Još jednom ćemo ponoviti ove crtice. Pokrećemo program. Evo ga, znači 1, 3, 5, 7, 9. Počeo od 1. 11 kao posljednja vrednost se ne uključuje u brojanje i printanje sa uvećanjem za 2. Znači ne ide 1, 2, 3, 4 i tako dalje, već 1 pa se uvećava za 2. Znači da je 1, 3, 5, 7, 9 i tako dalje. Vraćamo se na PowerPoint. Moramo na brzinu da objasnimo i liste. Nadam se da znate nešto iz Pythona. Znači, ako imamo neku listu, lista je zapravo niz podataka koji su obično srodni. Znači, neka lista ima podatak 1, podatak 2, pa sve recimo do podatka 5. 5 podataka u sebi, to su srodni slični neki podaci, mogu da budu neke promenljive tipa integer, cijeli brojevi, mogu tipa float, neki realni brojevi koji mogu biti i cijeli i decimalni, mogu biti neki stringovi, to jest neke reči, tekstovi i tako dalje. Šta je tu bitno? Da svaki podatak u listi ima neki svoj indeks, svoju poziciju i prva pozicija nema redni broj 1, već 0. Znači, numerisanje, to jest pozicioniranje članova u listi ne počinje od 1, već od 0, pa prvi član ima indeks 0, drugi 1, posljednji ima znači 4, pošto je to podatak 5. Sada, imamo sad jedan primjer. Ako napravimo listu, možemo u onom istom programu. Znači, neka se lista zove naša lista. Naša lista je jednako. Sada meni trebaju takozvane uglate zagrade. I sada ajmo da ubacimo neke članove te liste. Neka to budu neki stringovi, to jest reči. Neka prvi bude jabuka. Drugi neka bude kruška. Treći neka bude šljiva. Sada hoćemo da isprintamo našu listu. Možemo lijepo da stavimo print. Šta? Pa print naša lista.
vidjet ćemo kako će se to štampati, a možemo i da stavimo kao što je u ovom primjeru ovdje, kao što imamo tamo i u strukturi programa. Znači uzimamo neku promenljivu x, znači pomoću petlje for x in naša lista, dve tačke, print x. Znači na dva načina štampamo našu petlju, odnosno našu listu, izvinjavam se, pomoću petlje for. Evo ga. Znači, prvo printanje jabuka, kruška, šljiva. U sljedećem printanju posebno se štampaju jabuka, kruška, šljiva kao pojedinačni članovi naše liste. Idemo dalje. Grananje u programu. Znači, moramo i to još da objasnimo da bismo prešli na sljedeću petlju koja je komplikovanija. Kako to grananje u... Ajmo prvo da zatvorimo ovo izvršenje. Znači, za grananje u programu koristimo naredbu, to je komandu if, iskaz if neki uslov. Recimo, ako provjeravamo prosek ocjena, recimo, nekog učenika u školi, if prosek veće ili jednako od recimo 4,5, opet nam trebaju dve tačke, printamo, recimo učenik je odličan. Učenik je odličan. A sada, odmah možemo prijeći i na kontra uslov, else, u drugom slučaju, to je u suprotnom slučaju, else, opet dve tačke, printamo samo, znači isto kao gore, učenik nije odličan. E sada, ovdje vidimo prosjek kao neku promenljivu, mi je nismo inicijalizovali. Ako stavimo da je prosjek recimo jednako 3, onda bi trebao da ispiše program da učenik nije odličan. Hajmo da odvojimo ovaj deo programa od ostalog pomoću crtica. Znači, očekujemo da će program ispisati da učenik nije odličan. Znači, to je taj if iskaz. Evo, znači, ispisuje učenik nije odličan. Hajmo da promijenimo vrijednost prosjeka. Neka prosjek bude 5. Run module. Učenik je odličan. Znači, nadam se da je ovo sve jasno. Znači, to je provjera uslova if. E sada, već dolazimo do druge strukture programa, gdje se koristi i petlja while, i petlja for. Imamo čak i provjeru uslova, pa čak ovdje koristi se kao neka lista događaja. Znači, da vidimo o čemu se ovdje radi. Znači, mi na početku ovog koraka, inače u ovoj strukturi programa sam objedinio prvi i drugi korak, pa je samo promijenjen redni broj ovog koraka, pauziranje čekanja događaja sa mišljenja tastature, pre je bio 4, sad je 3. Znači, na početku se pravi neka promenljiva. Promenljiva koja će se zvati pokrenuta igrica ili recimo pokrenut program. Ta promenljiva će biti tipa boolean. Kao što smo i pre rekli, boolean promenljive mogu da imaju samo dve vrednosti, true ili false, tačno ili netačno. Znači, pravimo promenljivu pokrenut program ili pokrenuta igrica, dodeljujemo toj promenljivoj vrednost true, tačno. Ulazimo u petlju while. Rekli smo da petlja while funkcioniše, radi, vrti, sve dok je uslov vrednosti true.
Vidimo da je ovdje pokrenuta igrica dobila pre ulaska u petlju vrednost true, tačno, i faktički on mora bar jedan ciklus da odradi unutar petlje while, to jest u telu petlje. Pass znači prođi, ne radi ništa. Sad pravimo kao neku petlju for i neka promenljiva događaj in pygame event get. Znači kao što je pre bilo for x in naša lista, u onom primjeru pre koji smo odradili, kada smo vežbali i petlju for i liste, znači neka promenljiva događaj, jednostavno dobija vrednosti pomoću funkcije pygame event get. U događaj će se smestiti znači baš to što se dešava od događaja na kompjuteru koje se kontroliše pomoću pygame event get funkcije. Sada, pošto događaj ima neku vrednost koju mu dodaljuje funkcija pygame event get, provjerava se tip tog događaja. I ako je tip tog događaja jednak pygame.quit, to jest ako je pritisnut taster X u gornjem desnom uglu, tada naša promenljiva pokrenuta igrica postaje false, netačno. Kada se ovaj događaj desi, kada se petlja while vrati gore na proveru uslova, tada će znači uslov vratiti vrednost false, netačno, i izaći će se iz petlje i program će se zatvoriti. Sada pokrenuta igrica bude vrednosti true, program će dalje čekati, neće se zatvoriti. Znači, isto kao pre, malo komplikovanije, i ajmo to sad da primenimo u našem programu. Znači, podelit ćemo ekran. Sada nam treba ovaj ovdje primjer, 4. korak. Znači, na početku, pre ulaska u petlju, pravimo promenljivu pokrenuta igrica ili pokrenut program. Zavisi od toga da li je to neki obični pygame program ili je već u pitanju neka igrica, možda i animacija ili nešto slično. Sada mi ne treba sve ovo ovdje, nego mi samo treba pokrenut program. Prije toga moram da stavim da je pokrenut program jednako true. True se mora ispisati sa početnim velikim slovom T. Znači sve dok je pokrenut program u vrednosti true, radit će naša while petlja. While pokrenuta igrica pass. Sada opet unutar petlje, znači sve ovo što je uvučeno, nekih 5 mjesta razmaka, to je sve tijelo petlje, pa sad pravimo neku promenljivu događaj, for događaj, in pygame event get. Znači, pre je bilo pygame event wait, sad je pygame event get. Jako slične funkcije. Sada ćemo koristiti ovu drugu. Znači, za događaj koji uzima vrednosti iz liste svih mogućih događaja koje kontroliše pygame event get funkcija. Znači, ta promenljiva događaj će dobiti neku vrednost, da li je nešto pritisnuto pomoću miša ili nešto slično. I sada provjeravamo. If događaj tačka type jednako pygame quit, naravno opet dve tačke. Šta? Pa pokrenut program više neće biti true, već false. False opet kuca tako što se početno slovo F stavi veliko.
Nakon toga slijedi peti korak, Pygame quit, zatvaranje programa. Hajmo sada da vidimo da li naš program radi. Znači, to je već struktura broj 2. Malo komplikovanija. Evo ga. Znači, radimo strukture, lijepo se iscrtalo. Hajmo samo da vidimo da li će se zatvoriti program. Pritiskamo na close, vidimo da je sve u redu. Znači, još jednom da izanaliziramo, pravimo promenljivu pokrenut program, dodaljujemo vrijednost true tačno, while pokrenut program. Znači, pokrenut program je neka promenljiva tipa boolean koja ima vrijednost true. Sve dok je uslov true, naša petlja while radi. Ona vrti, ona se ponavlja. Vidimo ovdje pass, prođi. Ali pravimo neku listu i događaju, to je promenljivoj događaju, dodaljujemo vrijednosti iz liste, a lista je zapravo događanja koja nam očitava funkcija Pygame event get. Znači u Pygameu daj mi događaj koji se trenutno dešava na računaru. Ako je taj događaj, to je tip toga događaja, Pygame quit, a rekli smo i u onoj prvoj strukturi, to je zapravo pritisak na X taster. Ako je znači upravo pritisnut X, to je close taster, pokrenut program postaje false. Iz cijele petlje ponovo se gore vraća na provjeru uslova, tada više pokrenut program neće više biti true, već će biti false. Petlja while se završava, izlazi se iz petlje, idemo na sljedeću naredbu, Pygame quit, zatvara se program. Ajmo još jednom da pokrenemo. Znači sve je jasno. Radimo strukture, primaknemo miš, vidimo da je X close taster zacrvenao, pritisnemo lijepo na tastaturi ili na mišu, zapravo levi taster miša i program se zatvara. Ajmo da idemo dalje naš PowerPoint from current slide. Evo je sada treća struktura. Znači ova druga struktura se malo ređe koristi, faktički ona nam je poslužila da bismo lepše objasnili ovu treću strukturu. Prednost ove treće strukture u odnosu do prethodne dve, što program možemo zatvoriti i pritiskom na X, to je close taster, kao što vidimo ovdje na slici, ali možemo i pomoću escape tastera na tastaturi. Znači, ovo zatvaranje programa ovdje se izvršava pomoću miša, to je pomoću događanja koje očitamo sa miša, kao periferijskog uređaja, a escape taster je zapravo taster na tastaturi. Znači, pravimo neku strukturu Pygame programa koja kontroliše i miš i tastaturu. Sve u cilju da se zatvori neki program. Naravno, imamo i igrice, animacije i mnogo toga još, gdje se ne očitava samo escape taster, već i drugi tasteri, ko zna igrice, to zna vrlo dobro. Znači, ajmo da pogledamo, opet se pravi neka promenljiva pokrenuta igrica ili pokrenut program, sasvim svejedno. Dodaljuje se vrijednost true, znači dok je u petlji while vrijednost te promenljive true, petlja će se izvršavati. Sada mi pravimo novu promenljivu kliknut taster, koja dobija vrijednosti pomoću sad nove funkcije koju koristimo. Znači da smo koristili Pygame event wait, pa smo koristili Pygame event get funkciju, sada imamo funkciju Pygame get pressed. Znači, kao što i sam ime govori, ko zna dobro engleski, nije mu to problem. Znači, Pygame get pressed, kao Pygameu daj mi koji je to taster na tastaturi pritisnut. Znači, vidimo sada da se za kontrolu pritiska na taster na tastaturi koristi nova funkcija Pygame get pressed. Znači, Pygame dugme get pressed, daj mi pritisnuto dugme. Očitaj mi i kaži mi koje je dugme pritisnuto i to će se sve smestiti u nekoj promenljivoj kliknut taster. Znači, ta promenljiva faktički nadalje u programu čuva tajnu o tome koji je taster na tastaturi pritisnut. Da bi se to stalno kontrolisalo, moramo da upišemo i ovu funkciju Pygame set repeat. Repeat znači ponoviti, znači stalno proveravaj koji je to taster na tastaturi pritisnut. Znači nema čekanja, nema vremenskih razmaka,
nema preskakanja, stalno kontroliši koji je to taster na tastaturi pritisnut. To što se pritisne, smestit će se u promenljivu kliknu taster i ta promenljiva kliknu taster nam čuva tajnu koji je to taster pritisnut. Opet kao i pre, pravimo neki događaj. Događaj dobija vrednosti iz liste Pygame Event Get liste, znači svih mogućih događanja koje kontroliše ova funkcija. Sada, ako je tip tog događaja koje nam očitava Pygame Event Get funkcija, znači da ponovimo, ovdje se koriste i Pygame Event Get funkcija i Pygame K Get Pressed funkcija. Sada, u promenljivu događaj se smješta da razdvojimo stvari. Događaj koji očitava Pygame Event Get funkcija, a u promenljivu kliknu taster se smješta događaj koje kontroliše Pygame K Get Pressed funkcija. Ako je tip događaja jednak Pygame Quit, to je pritisak na X, to je close taster, promenljiva pokrenuta igrica postaje false. Pri kontroli gore, naravno, izaći će se iz programa jer više petlja while, to jest njen uslov neće biti vrednosti true, već false. Opet, druga provjera. Ako je sad promenljiva kliknu taster, koja jednostavno čita vrednosti samo sa tastatura u ovom slučaju, ako je znači kliknu taster jednak pritisku tastera Escape, kao što ovdje stoji, vidite unutar uglati zagrada, pygame.k kao K, kao dugme, donja crta Escape, mora se ovo baš ovako ispisati, velikim slovima, mora donja crta, mora veliko slovo K, znači ako je kliknu taster Escape, opet pokrenuta igrica postaje false, gore kod provjere uslova u while petlji, jednostavno više neće biti vrednost true, već false i program će se zatvoriti. Znači, ova struktura ima veliku prednost u odnosu na prethodne dve, što se program zatvara i na taster X, to jest close, kao u ovoj slici ovdje, a također i pritiskom na taster Escape. Ajmo to sada da primenimo u Pygame programu. Da rasporedimo lijepo naš ekran. Ovo snapujemo desno. Znači, isto kao pre, ostaje mi pokrenut program kao neka promenljiva. Sve dok je pokrenut program vrednosti true, to je tačno, ova petlja while će se izvršavati. Sada, u odnosu na prethodnu strukturu, više nemamo pas, to jest prođi, već uvodimo novu promenljivu, kliknut donja crta taster. Sada kliknut taster promenljiva, dobija vrednosti pomoću pygame.k get donja crta pressed funkcije. Pošto je u pitanju funkcije, moramo da stavimo dve zagrade. Kliknut taster je jednako pygame.k get pressed. Sada, da bi se bez prestanka izvršavala ova pygame.k get pressed funkcija, moramo da ukucamo pygame.k set donja crta repeat. Opet for događaj in Pygame Event Get za događaj koji dobija vrednosti iz liste događaja koje nam kontroliše Pygame Event Get naredba. Ako je događaj, to je njegov tip Pygame Quit, pokrenut program postaje false, znači to imamo iz prethodne petlje, ali sada kontrolišemo i kliknut taster,
Znači if kliknut taster je jednako, odnosno duplo jednako, ako se ne varam. Ajmo da provjerimo znači if kliknut taster moramo da stavimo uglute zagrade, ne jednako nego uglute zagrade pygame k escape. Za uglute zagrade ćemo iskoristiti englesku tastaturu. Znači pygame opet se vraćamo na server tastaturu, pygame tačka veliko K donja crta escape, opet pokrenut program, ovdje smo zaboravili dve tačke, opet znači pokrenut program, dobija vrednost false, netačno. Znači, nadam se da smo sve lepo iskucali, inače ponavljam još jednom da greške u kucanju u Pygame nisu uopšte neočekivane. Evo ga, znači koliko vidim program se izvršio. Ajmo sada da zatvorimo, znači program se može zatvoriti na dva načina, pritiskom na X taster, evo pritisak na X taster radi, ponovo pokrećemo program. Sada ćemo probati sa Escape tasterom, evo ga, pritisnuo sam Escape taster, znači nema greške u kucanju. Hajmo samo još jednom da izanaliziramo. Znači, pravi se promenjiva pokrenut program dobija vrednost true, sada dok je pokrenut program vrednost true, petlja while će raditi, to jest program se pokrene, iscrta se to što treba i sve dok se ne desi neki događaj kao što je pritisak na taster X, kao što je pritisak na Escape taster, program će raditi. Znači, stajat će na našem desktopu, na našem ekranu. Pravimo promenljivu kliknut taster i u tu promenljivu učitavamo koji je to taster na tastaturi pritisnut pomoću čarobne funkcije pygamekgetPressed. Da bi ta funkcija pygamekgetPressed stalno radila, moramo da ispišemo komandu pygameksetRepeat, kao ponavljaj kontrolu koji je to taster na tastaturi pritisnut. Pravimo neku petlju for. Pravimo opet neku promenljivu događaj koji dobija vrednosti iz liste događanja koje kontroliše PyGameEvenGet funkcija. Ako je sad taj događaj tipa PyGameQuit, to jest ako je pritisnut X, to jest close taster, promenjava pokrenut program, postaje false, vraćanje gore na proveru uslova u while petlji, znači iz tijela petlje vraćamo se gore na proveru uslova, jednostavno to će značiti da pokrenut program više nije true nego false i iskočit će se, to jest završit će se petlja, više neće petlje biti u tijelu petlje, već se izlazi, ide se dalje. Opet u donjoj proveri, to jest uslovu if, ako je sada kliknut taster, znači vidite, provjerava se i događaj sa miša i događaj sa tastature, ako je sada kliknut taster, promenljiva koju smo namjenski napravili za kontrolu tastera na tastaturi, ako je on jednak Escape tasteru, to se ispisuje uglavnim zagradama sa PyGameKEscape stavom, onda pokrenut program opet postaje false i opet se izlazi iz petlje. Jedna napomena da pomoću recimo ovog kliknut tastera možemo recimo da kontrolišemo i druge tastere, recimo kod igrice imamo one strelice levo, desno, gore, dole, ili VSAD za kretanje gore, dole, levo, desno, ili neko posebno dugme recimo za igrice u kojima imamo neko pucanje, bacanje bombi ili slično. Ajmo još jednom da pokrenemo. To je to, zatvaramo korišćenje miša
close taster. Ajmo još jednom run module. Evo sad, ako ne verujete, evo ga znači miš ovdje. Ne pomjeramo ga gore ka X tasteru, pritiskam taster Escape i program se zatvara. Ovim smo prvi deo našeg 5. termina završili. U posebnom videu ćemo obraditi boje i generisanje slučajnih vrednosti.